Сябры, усіх шчыра вітаю з берагоў маляўнічай рэчкі пад назвай Гаўя, што знаходзіцца ў Іўеўскім раёне Гродзенскай вобласці. А я зараз накіроўваюся на рыбалоўны фестываль пад назвай Кубак Гаўі. Вось спыніўся павітацца з вамі і з рэчкай. Асноўны кірунак мерапрыемства гэта спаборніцтвы па нахлысту, лоўля на штучную мушку. Але калі прыязджаюць спінінгісты, для іх таксама робіцца залік. Больш за тое, гэтыя спаборніцтвы носяць статус чэмпіяната краіны па нахлысту. Проводить мероприемство Гродненская областная громадская организация аматоров спиннинга и нахлыста. И это уже будет 30-й такі вясновы злёт, проводится и он еще и восень. То бок 30 гадоў існуе клуб і 30 гадоў ладзіць вось такія кубкі. Такія сустрэчы аматараў спінінга і нахлыста. Привітання вударам! Чисто така. No ale ty jesteś prezes i ten wiesz takie jest. Василь, покажи подарунок. Bo on jeszcze może pić. Fejnika A, i też z klubowym nadpisem, wiesz, naszym znaczkiem. To dacie jak tam nie wiem dla kogo, za rybki. Такие подаруночки с Польши приехали. Takie wiesz, niewielkie, No to to tam myślę, wiecie, to to- bagaże naszej takie tam dziękujemy. chujnia To pójdę położę do tego naszego, prezesa. nie prezesa, Nie. do worka z podarunkami. No, dobrze. Prezes przypije wszystko. Widzieli, że nie полные. Melodyka języka rosyjskiego, białoruskiego, polskiego są języki Они słowiańskie. подобны, I подобны. u nas jest powiedzmy rym końcówkowy oraz rytm. Tak jak łacina z greką mają melodykę, która jest tam powiedzmy heksametr czy ósemka.
Усё, дали старт. Шибую до речки. Часу сьогодні мало буде. Літерально 3 години половить, бо там різні святочні мероприємства. Шибую вздовж річки до перших неких цікавих місцин. Схема ловлі тут така. Було плюсування, жеребьовка по-русски. Там витягнули хто які зони. Ось я пішов в зону А від того лагеря, що ви бачили, уверх по теченню прийшов. Так прийшов так досить довго, буду зараз йти вниз. А отримується, спінінгісти ловлять у 2 зонах. А на хлистовики їх значно більше, вони ловлять у 3. Фу, прийшов. Вот первая такая добрая ямка, где можно на разные принады половить. Спочатку був поставив гумку, спробую поджиговать. Ой, сховаюся тут. В речках ГТГ я так само приток Ньомана. Чому так само, що в основному я і ловлю по притоках Ньомана. І так мені принцип ловлі збільшого знайомий. Ми будемо спробувати. По той же технології, що я ловлю в інших містах, що ви бачили в моїх роликах. Кажу, конкурирующая организация с мухой. О, глядите, на что ловить на хлыстовики на этой речке. И что, вот так выводишь, и она выходит, да? Если возле ямы идешь, Ага. Ну, карате затекають. хвост работает. Ну, пригоже. Ну лови, коли що зловиш, так я потім буду на таку ловити. Так. Не, все. Классичный джиг. Опускаю на дно. И ступенькой. Я что-то воду не померил. Ну, я думаю, тоже как у нас где-то градусов 10-11 вода. Вода холодная. На головня рыба будет особенно приезжать. Да. Меняю джиг на воблери. Слухаю птушек. Пока ніякого пльону нема. Ні одного дзьобуна на этой маляўнічай рачулцы я не атрымаў. Ну тут 2 варыянты. Ці то я раблю нешта не тое, ці то сапраўды нешта не тое з рыбай. Там праз надвор'е такое холодное, ці яшчэ пра штосьці. Глядите, он козуля побегла. А я думал, что это на хлыстовик. Где-то прозирается праз хмызы. А это козуля, оказывается. Ну во, уже цікаво. Нечто живое. Нарешті показалось. Ну что, меня можно повіншаваць. Адбыўся першы дзяўбон, причем одразу на закиде, на паузе, пакуль принада опускалася. Ну теперь я хоть ведаю, что кидать у воду. Ось такий виброхвостик. Атрымліваецца зноў
в тим же кольорі, що працює і на моїх прийньоманських містинах. Нічого нового. Хоча перепробував я вже шмат чого. Коли тут дзьобні, так і рибу добре брати. Зосталося тільки поговорити і дзьобнути ще раз. Так. Ну поспробую тут уже кришечку постоять. Вже часу не так і шмат. Так, як це трапить туди, де в мене був дзьобун? Ну, хай буде ось там. Прикладно там. Я міркую на всплеск. Відреагувала риба одразу, як принада упала. А на проводці не хоче. Все невідома риба. До побачення. Ми коли ще зустрінемося. Бо завтра я пойду у інший бок. Інші буду містини дослідувати. Все, сябри. Час відведений на риболовлю у перший день фестивалю скончився. Буду вертатися на поляну, погляжу, що там робиться. Старався сьогодні більше ловити, сподіваючися на некіплений виник, тому особливо не знімав. Такого цікавого не розповідав. Завтра буде часу більше. І ще походимо по річці, побачимо нові місцини, порибалим. А сьогодні культурна програма. Если бы не было их, не было бы клуба. И вот прямо сейчас Василий Васильевич Быков, отец-основатель, дедушка, от тебя еще вот кружка, чтобы ты имел выпить, не знаю что. Да, я кручу, что это Валерий. Валерий, но топик должен быть обязательно. Мы тебя поздравляем за то, что ты с нами многие годы. Вот. Не 30 лет, но многие годы. И спасибо за то, что ты к нам приезжаешь. Скажи людям правду. Скажи людям. Кстати, не 30, но готов уже, мабуть, 23 годи. Да, як я приїжджаю на эту цудовну мальовничую поляну, зустрічаюсь з цудовними людьми, і на этой мальовничій річці ми ловимо рибу, розказуємо різні цікаві історії, сябруємо усі разом. Ну, что нас тут сплочивает? Рыбная ловля, сябровство, да. Головлей не ловить. Не трогай головлина. Давайте поаплодируем Головли этому тут доброму, каждый хорошему год. человеку. Головли кожный год розные. Валера, тебе эти аплодисменты. Дякую всім, да. Дякую велике. Хорошо, что ты с нами. Не, вельми приємно. Валера, Вельми приємно. постой просто. Все, что можем. Звичайно, у гэтый час ми вже скрипінь рвем. Ці іван-чай, як його більш ведають. Зелені листочки на гарбату. А сёлета, глядите, наколькі ён кволы. Дзе-нідзе трапляецца, но нават і нарваць нема чаго. Ну і добра, не буду отхиляться на сбор зелок, пойду далее по речке. О,
Фу. Сябры, вось гэта радасць. Вось гэта радасць у мяне. Удалося вось з-пад гэтай карчагі на майго улюбёнага рачка вось такога добрага акуня ўзяць. Ой, вчора нічога не зловіў, ды хоць сёння. Сябры, надта неахвочая сёлета апынулася рэчка даваць рыбу, але ось такога акуня у пачатку другога дня спаборніцтваў ўсё ж такі взяць атрымалася. Дарэчы, крыху пра вынікі першага дня. Рыбы было надта мала. Са спінінгістаў адзін толькі хлопец адлавіў некалькі невялічкіх акунёў, а шчупака дык увогуле ніхто не ўбачыў. Чаму так, не ведаю. Няўжо з-за халоднага надвор'я, а мо не было паводкі і рыба не паднялася. Але спаборніцтвы праходзяць у 2 дні, і таму ёсць магчымасць рэабілітавацца. Спадзяюся, у мяне гэта атрымаецца. Але настрой усё роўна добры, бо мяне учора на святочным мерапрыемстве таксама адзначылі як удзельніка, пастаяннага удзельніка і прадстаўніка спонсора кампаніі Psalmobile Fishing. Насамрэч было нечакана, я нават разгубіўся, не ведаў, што сказаць. Таму скажу зараз, дзякуй арганізатарам, што доўгі час захоўваюць вось гэту добрую традыцыю збірацца на беразе цудоўнай рэчкі. Заўсёды прыемна усіх бачыць. Ну, а я крочу далей. Акуня зловил грамм 300. Хоть нечто. А у тебя что? Так, еще одна рыба на воблер. Сподіваюся, это так само окунь. Кто там? Да, окунь. Добрый окунь собрали, глядите. Окуни! Окуни почали дзёбці. Ну просто такое место, что коли было тепло, то я б тут хотел бы поспробовать зловить головача. А так як холодно, тады вырашыў правесці таксама головачовы воблер, але больш спадзяваўся на акуня. Вось так яно і атрымалася. Ой, ну слухайце, добра. Вчора ловіў шчупака, нічога не атрымалася. А сёння пераключыўся на акунёў і ўсё добра. Да, дарэчы, пра снасть. Вчора у меня была больш цяжкая снасть, до 12 граммаў. І, як я ўжо сказаў, у асноўным я намагаўся злавіць шчупака. Больш вялікія у мяне былі прынады, рэдка я кідаў у воблер, у асноўным лавіў на гуму, трыцалі, але атрымаў толькі адзін дзяўбун, шчупак ніяк не хацеў. Сёння ўзяў вось гэтую снасть маю рачную, што на Нёмане, апошні раз на яе добра лавіў, і на прытокі Нёмана таксама нешта атрымліваецца. А яшчэ цікава, што я ў гэтай мясціне спачатку прайшоўся гумай
ступенчатой проводкой и крышку на вот так пелагічна. Карацей по усілякаму паспрабаваў і гэты акунь ніяк не адрэагаваў. А высветлілася, што яму патрэбен быў галаўнёвы воблер. Во як бывае. Яшчэ быў адзін дзяўбун. Мяркую таксама акунёвы. Карацей, рыба ёсць. Але учора я надта хутка бегаў пару праводак і бег далей. А трэба было проста стаяць і угаворваць. Пакуль выкарыстоўваю тую тактыку, што ў мяне спрацавала на Нёмане. І снасть тая ж, і прынады прыкладна тыя ж. То бок чаргую гуму невялічкую у 2 цалі даўжынёй і воблеры. Привітанне! Крануло хоть что. Ну, пару окунёў зловіўся. О, Ну, таких больш-менш. добрая камера. Меня пишут. Піша. Зловіў хоць нешта сёння, ну. 40-0, да? Ну, учора я так больше шчупака тут упіраўся. Ну, а сёння уже ўзяў этот спінг мой такі галаўнёвы, уже поводочек бачыш тут из флюра. Ага. Ну, уже такие, там чаргую воблеры і гэтыя гумкі. Так трохи нешта, 3 поклёвкі было. Якого теста? Уже до 9 граммов. Ну. Ясно. А у тебе что? Яльцев нема. Нема. Вовле, да. Это самое уклея. Вот такая, пиписочная. А этот? Ну. Слухай, головачок ты где-нибудь бачил? Нигде, Ти нема. не плюхай. Ходиш тут, яйця Ну, да. які не було, як язиком коровать. Угу. Так що таке. Добро. Вон Давай. скинь кляшов, да, Яйця вони заколебали. да иди далее. Заколебали. Ну, добро, Ну, давай. давай. Была некая потяжка. Бачили? Откуковала зязюля. Была потяжка у меня. Зязюля, еще покукуй. Молодец, Валера! За это мы сейчас подберем какой-нибудь приз. Мы тебя всегда смотрим. Василий, что у нас за большой? Дякую. Дипломы перепишем сейчас. Ура! Ура! Очень много людей, много рыбы. Ты поймешь. Я так понимаю, много было Второе. Это я привез. Ничего. Валера. Ура! Валера, еще не все. Самое смачное достал. Так, смотри сюда. Сюда смотри. Раз, два. Самое место у Вашкевича. Бу! Сябры, я с великим задовольнением хочу вам представить
цудоўнага чалавека, галоўнага арганізатара, да? Хай бы ж галоўным арганізатара Кубка Гаўі Васіль Быкаў. Ну і папрашу яго сказаць вам пару слоў, у тым ліку аб гэтай рэчцы і о мерапрыемстве, якое вы паглядзелі. Вот, ну, слухай, Васіль, ты ўжо стаміўся, я ведаю, на якой мове атрымаецца? Дзякуй вялікае. Да, пару слоў тады скажы моим подписчикам беларускамоўным. Малого спортсменов рускамоўныя, на жаль. Да. Я так само буду Нават розмаўляць больше. на расійскай мове. Пробачьте. Ну ничего. Хлопцы, речка Гавья. Мы здесь устраиваем соревнования уже больше 30 лет. Вот, с разной степенью популярности, но здесь хорошая поляна, хорошая река, разная интересная рыба и хороший голавль, и щука, и елец многих привлекает. Поэтому соревнования бывают интересные, людей собирается много. Компания хорошая, спонсоры хорошие. Вот один из них с медалью. Да, еще и с медалью. Поэтому Спонсоры еще и с медалью. стараемся популяризировать, конечно, нахлыст. Нахлыст — это наша цель. Ловля на мушку очень интересна, и на этой реке ловля на мушку продуктивна чаще всего. Попадаются хорошие экземпляры, вот, поэтому едут сюда люди с удовольствием. Вот, ну а там как Бог пошлет. Вот, сегодня второй день завершения наших соревнований. Медали вручены, спонсорские подарки, сувениры, презенты вручены. Все довольны. Спасибо. Дякую великое. Дякую, Василь. Да, я себе додам, что у Василя атрымалася зловить того самого головача, якого мы тут усі шукали. Головень, головач. Головень, клень по-городенски. 46 сантиметров. 46 сантиметров, это добрая добрый рыбка, клень. толстая. Все, тогда всем. Тримайтеся, хлопці. Да, приезжайте. Там цікавитесь нахлыстом, приезжайте на Кубок Гавьи. Ну что, шановне господарство, надышоў час развітвацца. Дзякуй, што глядзіце, дзякуй, што цікавіцесь беларускай мовай, беларускай рыбалоўляй. А каму яшчэ што цікава, каб я распавёў, пішыце ў каментарах. Дзякуй за ўвагу, усяго добрага. Глядзіце, якую цікавоску сустрэў па дарозе, вяртаючыся з рэчкі. Лебедзі-клікуны, якія ў нас у чырвонай кнізе, сядзяць вунь на гэтай руні, а за імі 3 журава ходзяць. Вось цікава, што іх сюды прывабіла.